Yegusu a ye roll call. Yegusu a crofo egusu agye FBI adwuma na boso omgusu ye roll call la. Omo listing crofo a e wose ye chi omo. On se fiada me no kan se na ya na obi asem sa no dien na munye free mo. Ene de ebedru mi fie ha. Me a me nua be ma KOKA. KOKA e kan showtime so enye showtime so no kan we de enye hakro kan be foforo. O chemu a ye nche Criss Waddle. Onim Criss Waddle AMG. Omo boss Criss Waddle KOKA chemu a emre na so say yetime chenwo menim so ne na ye adwuma ana on na ye transaction bi da ka akunya gine kwakwa num tie fi KOKA hobra so say me person who FBA for na mbusa so makono ho a nti obi ti say Criss Waddle e so omko because the source of revenue questionable. But what would make KOKA invite FBI into the business of Criss Waddle? So I thought, sir, we will be ending the week with Shatawale versus Johnny Hughes. If you remember, FBI for when you checking the lifestyle, normal because baby when you see Kafrino and the life will leave. Oh my God, I'm gonna questionable. Criss Waddle. I'm saying, but Criss Waddle need be paying como we say. Obi ti say Criss Waddle say me person who FBI for na mbusa so makono ho a. Criss Waddle. Aseme na okay. So no na ni tia ma nanado hwie nanado ye enye ne fe. Into bit is a Criss Waddle and so omko because the source of revenue questionable. Questionable to me, to you. Intimacy. I didn't know the source of a year questionable to you. So Osimama nanado assess system but normal or front no. Say or ye Duma says or Ghana normally be Ukrano. Sabi a bed in so binya inti FBI FBI for no one na hwe akola wo ho na ozo mu panyi a na obedi atema e bi kan FBI for no ba bia mo bia mo momode na mo hwehwe Criss Waddle KOKA why me ka sa wa shipping nyina mo papers na mo asema kan bi me bagi mo me na kakra ada won na share oga bi ho ana oh there so mo nyina ma girls no price akoso and the case you are eating, it is good. It is good. Omunyina enkoso. Sa me start na me refi se me kai mo se matra guy sa se say no. Me twemu a say no me ye 2 times a guy. Guy sa mi no ampa Richmond etie nko kai ni. Ba we ban so age ato me be nden. Eti KOKA say we ni be ni dey ni. Se say I say mo FBI adwuma mo gi yi. Eh. Na mo kra no mo bisa mo ho se Ghana ye NIB enkantity BNI no we bisa so mbetimi akwa amanone akwa akwachi amanone celebrities ana I think ofo ba ye krom ye cheche a wunu ya wo so ho ye campaign ye nto aso no ba ye nto aso ye oba ye minua na no no ye minua akwa anka me mane obi ba ba ende ye nko